ja situmine võib olla ka väga sensuaalne. Võib ka püsti situda, võib ka kaugelt situda ja proovida täpsuslaskmist. Kakala on kõikide võimaluste koht, kus sa võid oma loovuse välja lasta, sest hommikul tuleb ju puhastusmasin. Kuradi hipid. Ja värav proovib üks külaline sisse smugeldada oma enda baari. No alustame sellest, et siin on sul pudel alkohol. See sulle? Ei, selle jood ise ära või valad maha. Kuid altkäemaksu pakkumine ei kanna vett. Said kätte? Otsi omal uus tööd. Rügi. Ära tee, paap, oota! Ära löö teda, kuule, oota! Oi, paap! On näid seda. Island Sauna Body Wash, täiuslik toode. Šampoon on ka, helistage käega osutatud numbril ja tellige kohe Island Sauna Body Wash ja šampoon. Tünnihind vaid 95 €. Kõmmi lisandu! Okay guys, hello, this is Troma. I'm at the festival Island Sound in Estonia. I have here in front of me plenty of ingredients, like some I know, some I don't. The challenge here is like to basically come up with something eatable, obviously. Nope. No, mis sa igavled seal? Tule parem tantsima. Siin on sul huvitavam kui sul seal. Ja sina seal teleka taga. Sina. Tule lähemale. Astu aga sisse. Tule vaata, mis siin on. Siin on Island Sound. Ja siin sa saad lennata kui lind. Tõsi ta on, et elu meid muudab. Tõde on ka see, et hülgejuttu ei tasu uskuda. Kajakate kohta aga pole keegi midagi öelnud.
So what are we having here? So here it's this I don't know if it's sardine or like this small fish which is like smoked with like raspberry vinaigrette, like burnt and smoked. Mouth party. Yeah, mouth party. Mouth party. This is and mouth then, party. And some like green fish like smoked with like some with herbs. Simple, like it's supposed to be fresh and kicking. Oh, it is cooking. Yeah. It is cooking, all right. Came for the music, stayed for the seagulls.